Çurupçun hilегер быйыл 10 тыгынча себеккере салыта келле бәһәки хайнан келбиттере кораттан. Оно бу быйылгы жылакка булагына сквер Победы, сквер Ефимова, мемориал Победы, город сквер города Якутска олорухтактар. Оно олор дутугар Чурупчун хилеген терилтелере опсай хуботунюкка хуботунюгун берәйдегенен олорлар. Мен бастан кере бер быйыга кибитемилали. Ите олана 2 тыгынча та ин кудук бола ха. Антон онагысыга олана бу подругам кытта үрүн жени кытта бу военкомат теледо. Аны лали кибиппит. Иккен бихи ылбыттарын ха үчүгөй мактанабыт. Ата у кытабыт. Она сысыгыбит. Сысыгыбит ха, оны карабит истебит. Главное да кетебит онна. Бихена хамо бой петнесте бихера видилеби. Самол хансири. Кайта расты булап бүтөрү види. Ну була.